تمغلي ماشي يوث دابور نتسع الباركور نينس تيكلي غيدي بويا أيني قاثب أيني يخدم أيني دي بويا يتقبايليت ديون سقنازوران يتواجر حنا طاس دقوليس باسكو ناد الحوايجي ذيون الوقت يوارب الحال باش نديني بنادم يتوحبس فاين دينا وكي ماشي داين زمرا تكسر أين لاني لا دونك ديجا داكي سا ميريت لو ريسبي ثين غرس مازاليت يطف هكا دك واليس المندن تللي يزرفان نبنادم تيس ثلاثة تورا كيوث نسواتي هي يهدر في لانديبوندونس نتمورت القبايل باسكو يومن يس الحوايج هكيا كذايني قلاقنا هنتد نسرسو في لانطابلا نهضر في اللاسنت اي سيرتو هذا سحسن مدن باش كل يوم براد يفك النظريس يفك الرايس ذي شغلاكي دونك كوم جي سونتي بلي فرحة ذاكي سورتو دي بارابور او بوفوار دو كل ظرف انترنت ذي طرف نكوني يبو ياخد الحالي وكذا سنفك تاكوني تسوى الشي الساعة ادي هضر كيديش بدونا سكوب ولا وتدني غراك كويني قدران ذاهي من كفانا كني الفورو من نخدم الليبرتي عرضنا سيمنسي نروح النج وفي اختنين دينا في كانون كومون يعني الحماس نقان وراذن الزال تو سا سايي اون ا تروفي سميس لو تيتر يقرز يلها محسوبة داين سبوان تسيد تشانس سايي سي في لي فو با ريفينير لادسو ناسنا شو التيتر كيدو فام عندما كنيك دنا اون فا مونطري طون باسبور لا كارت دو ريزيدونس نينيك ادنارو je veux être un Algérien comme les autres. ايوا خمنا استاكي اللي غنكذبوا دوك شي اسمه محمد سعد. Je me suis retourné vers lui pour voir s'il avait محسوب perçu بلي il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et مقليد ولا بلي فهمنا صح جوتو لي لقى نسمع نمسفهم. ما إلا يدخل ما أنت ترى ما كي جو فو ابسوليومون être un Algérien comme les autres أمزون للستورة ثين ربي. أقول تربي ما تبغى ما يدفكم l'algérianité. Alors que l'algérianité, c'est elle est en moi, mais ماشي ذا سوثرة. Le problème ما تهضر في l'unité algérienne في كل شيء algérien نخدم أي نخدمو النيفو دي دوفوار. سي ثمورت القبايلي دكي غطاس إذا مني قوزلن غطاس يقموت نفلاس في سنات نكسبو ذي يشبه نخدمو على السيرفيس ناسيونال رنيغ مام للرابيو سمي بوين pour 3 mois supplémentaires d'être là en plein soleil. Et je me demandais d'ailleurs si c'est pas disciplinaire, parce que comme par hasard, le donc هذا نخدمها كي نقلاق ذي ثواشي وà ce moment-là يعني je toujours essayé de donner une image aussi positive que possible للجهة هنا voilà يعني كذا شيء دي صح. Et puis il y a يون الوقت يجي لي جناكي سورتو لهاد السن كارن هذا سنين بون ما يلو داخل غير مالاش ما نخدم يدو اي بوي هاد الحاله ان شوز لوجيك سي كان نازلي منا اي جوغور دي درامو ايبوفونتابل نيكون رحم الغرا الموت رحم الغرا كيرا ورحم الغرا زلني ذمن مي دي فوا ما كنيسنا ما عمري كنت يا بوش سور بوش اون اساي دو فار ان سبيس دو غراند مونتاgne de bois il y a de quoi provoquer dans le ciel de Dieu le plus immense des incendies. l'amr نروح سوينا ندير l'amr نروح الدنيا ايوا نمشي تشاود عاد في كمثاقيني غصن فابا سيزيك الحلاوه سوينات الصواب العقل قراست توجور يا حبيبي العقل مي ابرا tu te rends compte que les gens en face de qui tu es ماشي ذو فاهم ما كنفهم داك الشيء. Donc, ذو لا قرار هاد يوضيون الوقت سي سا كونتينيو كوم سا إذ ياخدو قرين وسان هادو بلا يا لطيف. ثيس ثلاثة pour arriver à la question هاكينيك في لا شانسون سكو جي روماركي نين كي لي شانسون هاكيو مثليو d'abord l'orchestration c'est quelque chose de très propre de très puissant au niveau الهضور je pense que c'est essentiellement des mots militants c'est-à-dire qui suivent un discours.
la définition orchestrale قلنا ذو أين دينا c'était surtout empreint de poésie. C'est quelque chose qui nous fait voyager à travers des idées et qui nous ouvre des fenêtres. خاطر الغاشي حوايج نوناسني في كن الكوراج، حوايج نوناسني من أبريد، حوايج نوناسني ديال تفات. Et dans certains textes où j'ai vu ces choses-là. Parce que d'abord j'ai beaucoup de respect pour la personne. Et puis le fait, il n'y a pas de raison à ce que tu dans la mesure où des duos avec des différents artistes internationaux, nationaux. شنو هكذا يتمنقلات نكدم طوبة يرحم ربي بون ما ولا نكدو عربي نخدم دي ديو شاب خالد كنت اسمه سويان شاب مامي جون جاك جولدمان اكيناتون كل مانو تشاود كل شيء je vois pas à quel titre je ne ferai pas un duo avec quelqu'un qui m'est encore plus proche dans les idées que les autres. Donc c'était la moindre des choses que de venir partager quelque chose avec lui.